bamwe aha mafuzi kandi aberbishkuru bo mugenzi bwashuko abarukwenda kubingo mu itakeri nibagira ngo itakeri barizariroho kandi barukuririwe urukwenda kubihamu na nakasiba yo bineka kwatse mukazo namwe bahirize kweta abasaveya basavenga tarukushimanya ukagenza no bagambira bampina kwishoboka muza kushobora nanda ngunci heje kugira ngo bakatsinga umushango ngo ningi chapa ryo mazina kasiba ichapa chikazo mazina kasiba yabo kana bari muje mukora shomire aruya ni ucha kwicara bangita ertu rubanga ningi twagurizeyo agakari mu mazina kasiba nyo no butugu Rwanda no kwako banaterera chairman sumu no kugira ati munyoni mu Rwanda samani mujuma nyo tinka mujumaga kandi no tinka gambagana kurekana ndakura kurira kugira ngo nanda kuja kubinga abantu ngo nanda kumanya kuja kwiyaho tinkumanya n'ibituru yaba ina hatekatekero arkwenda kubiciriza ku bitwara kabitayo bo abatura becwe keci aharumwa bebembezi nibagira ngo nabo kubahurire ngo mukazi naenda kubinga abantu ahitakeri bagwerwa kagwe buri yomwe ko wakuza kwetorora habana RDC ukabuza ngo itakeri niryo buri yomwe namangwere nitakari yabwashko akarhebwishe karegisa yongurira turkurisa n'intum wabwashko koka kumbuza kurrenga kakantugwi abakoze mushaje atungugo mucyara takumanya nango nanye nazara takumanya nitakeri iri koma mazima kurira tukurisa tukurira ngo nibenda kurwa ngero usazira ugwata abantu Wilberforce Ngom ahimbisiwe orumuhwezi wa RDC ahabwa Rukungiri district kandi otahiro mu nshongezi ahumuririza abantu aba zibureshara mu yakuti konkito tugira ngo batubita umwamwabi hari itaka mwabatakaye umutati ayitemo muguhaye haniki hatubumura muzi akuza kushareri onakajaje kuza kusharoga umushango namazima akabuza abataka bakagira urukiko n'abataka bamugambira information agine ahimbisiwe nayongera agira ngo nka office ya RDC nibaza kugezaho kureba ngo bakora umurimo gwabo kureba ngo buringaniza bwabaho cyo nashabara buryo muri ryaha mureke turwanira regeka por capacity yor muyona ya determined por capacity ukumanya wena because atukukumwahiza kugamba ngo bandi bar connected naki because ebaragiro bya Uganda tuyena twingana tugambireho na Margaret Kasibayo oba rukujinana kwenda kubinga abantu omuitakeri turukurabira ahasimu kandi ebi nbyabasize kugamba. Icyapa happens to be in my husband's name and the land was given to him by his grandfather. The will is there in black and white and I don't think I have evicted anybody. Emihondano for the last 4 years has been Alice Omuri and I'm in touch with her. Ogutumurundo gwo kubanza Emihondano yitaka yerukubarukaho mu maka kandi minji esigira bashembere mbare omuri Rukungiri gashakwa Dan basibye